Ndabasuhuje mbahaye ikaze mu biganiro byamenya XYZ nk'ibisanzwe nitwa Mwami. Reka twanzike cyane tuvuga ngo Iran nk'uko abasesenguzi babivuga nk'uko nayo ibyitangariza irashaka ko iyi ntambara iramba ngo kugeza habonetse umuperezida mushyashya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo akaba ari we Butegetsi byibuze bazagirana ibiganiro. Ibi rero bibaye ari byo cyaba ari igisuzuguro, kaba ari agusuzuguro n'agasomborotso baba bafitiye Perezida Donald Trump, kandi ntabwo bwaba ari ubwa mbere Iran yaba ibikoze. Muri iki kiganiro nanone tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kuvugwa ku mubano mubi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ariko ku kibazo cy'Umuhora wa Hormuz. Turavuga ku bushobozi bwa gisirikare bw'impande zombi ndetse n'ingaruka z'iyi ntambara ku bukungu no ku mutekano w'isi, kubera ko haba muri Iran, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose, uyu muhora Hormuz ni umuhora ufite byinshi usobanuye ku bukungu bw'isi. Mu minsi ishize umwe mu bajyanama bakomeye b'ingabo zirinda impinduramatwara za Iran, IRGC, yatangaje ko Iran ifite gahunda yo gukomeza iyi ntambara kugeza igihe hazaba haje ubuyobozi bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko Iran yabonye ko ubushobozi bwa Amerika butari nk'uko benshi babitekerezaga, kandi ko Iran yo ikora misile nyinshi cyane kurusha izikoresha ku rugamba. Yavuze amagambo mu by'ukuri ashaka kwishongora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izashiriwe na misile zo kugaba ibitero ndetse na misile zihagarika ibitero zimwe zikoreshwa n'ubwirinzi bw'ikirere, kandi ko inganda z'Abanyamerika zidafite ubushobozi bwo gukora ku muvuduko izi ntwaro Amerika ibirimo irazikoreshaho muri iyi ntambara ihanganye na Iran. Aya magambo rero agaragaza ko Iran itareba intambara nk'ikintu kigomba kurangira vuba, ahubwo ko ishobora kuba ifite gahunda yo gukoresha igihe nk'intwaro. Mbese ni buying time nk'uko babivuga, kubera ko yo yizeye ku ntwaro kandi Amerika ikaba yarashiriwe, ni ukugira ngo ikomeze inanize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuvuga ko Iran ishobora kuba ibara ko uko iminsi ishira igitutu cya politiki n'ubukungu muri Amerika kizagenda kiyongera. Kugeza ubu Abanyamerika barambiwe n'iyi ntambara kubera ko yabagizeho ingaruka mu by'ubukungu. Rero bashaka ko Perezida wabo Donald Trump arangiza iyi ntambara, ariko ibigaragara ni uko Trump nawe yabuze uburyo yasohoka muri iyi ntambara, kubera ko ntabwo ashaka kwisohokamo nk'umuntu amaze kuyitsindwa. Nanone ku ruhande rwa Amerika ibimenyetso byerekana ko iyi ntambara ikomeje gusaba imbaraga nyinshi. Urugero ni ubwato bw'intambara USS Abraham Lincoln bumaze iminsi myinshi cyane mu nyanja, kandi hari amakuru atandukanye agaragaza ko bamwe mu basirikare bo muri ubu bwato n'imiryango yabo batangiye kugaragaza impungenge kubera igihe kinini bamaze mu nyanja kure y'imiryango yabo. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ikibazo kitari gusa ubushobozi bwa gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite, ahubwo ko ari ikibazo cy'inganda ndetse n'ubukungu. Intambara muri rusange ibaye ndende isaba intwaro nyinshi, igasaba misile nyinshi, igasaba amato menshi n'amafaranga menshi kugira ngo yoperating ibyo bintu byose. Iyo rero igihugu kidashobora gusimbuza ibyo bikoresho ku muvuduko uhagije, gishobora guhura n'ibibazo mu gihe intambara yafata igihe kirekire nk'uko byamaze kugenda muri intambara Amerika ihanganyemo na Iran. Hagati aho Iran nayo iri guhura n'igitutu gikomeye. Ibiciro bya lisansi byarazamutse imbere muri Iran mu gihugu. Ibintu rero birimo kwerekana ko ibihano n'ibibazo by'ubukungu biri kugira ingaruka zikomeye kurenza uko byari bimeze iyi ntambara itaratangira. Ariko Iran bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yo ikomeza kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo kwihanganira ibyo bibazo byose igihe kirekire. Ikindi kibazo gikomeye ni umuhora Hormuz, ikaba inzira inyuramo igice kinini cya peteroli ku isi. Hari amakuru avuga ko Iran ishobora gutegereza gushyiraho
amafaranga yishyurwa n'amato anyura muri uwo muhora. Ibivugwa ko byakwitwa amafaranga ya serivisi yo kuyobora no kurinda amato aho kuba imisoro isanzwe nk'uko bamwe babitekereza. Iran rero na Oman bashobora kwifashisha urugero rw'ibindi bihugu nka Turukiya cyangwa Denmark, aho amato amwe n'amwe yishyura amafaranga ajyanye na serivisi zo mu nyanja. Ariko Amerika yamaze gutangaza ko itazemera uburyo ubwo aribwo bwose bwatuma Iran igenzura ubwikorezi mpuzamahanga buca muri Hormuz. Rero ibi byose bituma ikibazo cya Hormuz gikomeza kuba ingenzi cyane. Nubwo impande zombi zikomeza kuvuga ko zifite ubushobozi bwo kugenzura umuhora, amakuru menshi agaragaza ko ubwikorezi butarasubira ku rwego bwari busanzweho, kubera ko Iran itera ubwoba amato iti nimunyura hano tutabaha uburenganzira turabarasa. Kandi koko yarasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho iriya blockade ikumira amato ajya ku byambu bya Iran ndetse n'ava ku byambu bya Iran. Hari kandi ikindi kibazo kiri kuzamura impungenge mu karere. Hari abahuti bo muri Yemen bakomeje gutangaza ko bashobora kwibasira ibikorwa remezo bya Saudi Arabia birimo petrol, birimo amashanyarazi n'amazi mu gihe intambara yakomeza kwaguka. Hari kandi amakuru y'ikoranabuhanga rishya ry'indege nto ritagira abapilote rikomeje gukoreshwa muri ako karere, haba ku ruhande rwa Iran ndetse no ku ruhande rw'abahuti mu kwangiza ibikorwa remezo ndetse n'ibikoresho by'impande bahanganye. Ku ruhande rwa diplomasi, Iran ikomeje kuvuga ko nta biganiro birimo kujya mbere hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tehran ivuga ko Amerika yakomeje ibihano ndetse ikomeza no gukumira ibikorwa byayo byo mu nyanja, mu gihe Amerika ivuga ko Iran itigeze yubahiriza ibyo yemeye. Iran ikongeraho iti twe turi mu biganiro na Oman kugira ngo turebe uburyo twazabasha kugenzura uyu muhora wa Hormuz. Ibi byose rero bituma ikibazo gikomeza kuba nk'umukino wo gutegereza. Buri ruhande rwizeye ko urundi rushobora kuzananirwa mbere. Hari n'ikindi kintu gikomeye cyane abasesenguzi bagaragaza. Mu ntambara ndende igihugu gifite inganda zikomeye, ubushobozi bwo gukora intwaro nyinshi n'ubufatanye n'ibindi bihugu nicyo gishobora kugira amahirwe menshi yo kuba cyatsinda intambara. Niyo mpamvu ibihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya n'ibihugu bimwe bikomeje gukurikiranwa cyane cyane muri iki kibazo, dore ko bavuga ko Ubushinwa n'Uburusiya babafasha Iran mu buryo buziguye. Iran nayo ikomeje gushimangira ko ifite ubushobozi bwo gukomeza urugamba igihe kirekire, mu gihe Amerika irimo guhura n'ikibazo cyo gukoresha intwaro nyinshi n'amafaranga menshi, mu gihe inganda zayo zidafite ubushobozi bwo kuba zasimbuza ibyo bikoresho biba byamaze gukoreshwa ku bwinshi ku rugamba. Hamwe n'andi makuru menshi rero arakomeza kuba agiye agezweho mu burasirazuba bwo hagati, turaza kuyabagezaho hano kuri Menya XYZ. Turagusaba kuduha like ndetse ukaba wakora subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru agezweho abatandukanye muri discipline zitandukanye hano kuri uyu muyoboro. Murakoze.